thir tu te chibai ule sarte kania he ka channel milo subscribe sak tu jong song te in zawai chunga lom thu ka soya la subscribe lo ten khoi taka milo subscribe sak zel turin kangen bok chewani tin he ka channel hi WhatsApp group sang sanga inom na te milo the dar sak zel tur poin kangen bok cheu ani Windia hian COVID-19 sileng mek din hun tharlam ber karngai tha anga chubaka chuan Longtai district chunga thu thar dang omte karngai thain kan thlir ho don bok ani ole tuna chuan COVID-19 sileng meka Longtai district din hun tharlam ber hetiang hian ilongai thang o COVID-19 sileng laka film khorthila government quarantine facility le home quarantine khong san mek tun din huna voin kaidar nga thleng khan mi za som ni le pakwa ania voin khan state danga tangar ang thlenbel mi pali anoma tourist locha mi pathum le PWDIB ya mi pakhat dalu ania district hospital Longtai a hian thunet mangin sample sang ni zathum somnga le rapid antigen test mangin sample sanga zakwa somsari pariat endik ani toa tondin huna Longtai district a hian positive case hi sathum som hi pariat mu chua ani toa enkol tam to hi mi sathum som le pakwa an oma positive enkol lai hi tondin huna mi pakwa omin mi pa pahni le mechia pasari ania heng positive te hi covid care center chan huwa enkol mek ni in an khisel na din mun vilrang ania ngai tuam anom lo ani tuna Longtai district a quarantine din mun hetiang hian lo ngai thaila medical quarter sa hian mi som ni le pani anom meka tourist lo cha hian mi som le pasari ombokin PWDIB a hian mi pani anom meka covid care center a hian kan tarlan tong khan tuna hian pakwa positive case vek enkol mek anni heng baka hian in lama in khong rang home quarantine mi samsari le pakwa tuna hanan meka tichuan tundin huna COVID-19 sileng mek awanga Longtai district chunga khong ran hun mang mek te hi anwa in mi za som ni le pakwa anni thito te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo ha sak torin karon ngen che ani Mizoram Sarkar Animal Husbandry and Veterinary Minister Dr. K.B. Chuachuan Nimin Zinkar Khan Longtai District Mampui Veti Farm atwa Farm Ecology Zel Dan Tour ANFI ani Minister Yan Mampui Veti Farm atwa main Longtai Veterinary Hospital Building sakmek chu AN masa he Veti Hospital hi National Bank for Agriculture and Rural Development Nabat Nuaya Rural Infrastructure Development Fund RIDF sum cheng noi somre le panga senga sakmek ani asak na hi AIE construction aizolten an thoka tuna hian za a somsari na an zauto ani he huna hian Dr. K.B. Chuachuan na thote uluk takin aina ama lo dong song tu DVO Dr. Than Seya le DVO Dr. Charlie C. Chong Thu Ten Hospital Sakdan Kalmangte lo soi fiin siam that ngai omte an lo soi fi aboka na hi thata ka tho chhozel ni in hun rei lo te a hon thei mai an bei sei thu an lo sil bok ani Mampui Age and Veti Farm atlona hian Minister Dr. K.B. Chuachu AH and Veti Department Additional Director Dr. H. Lertlan Moyan atroy oma Longtai District AH and Veti Officer Dr. Thanse Changte Mampui Veti Farm Chief Veterinary Officer Dr. Lerthan Khumi Veterinary Officer Dr. Charlie C. Chong Thule Thok Tu Dang Ten Lodong Songin Andin Munle Harasat Nate Minister Nena hian an lo thena artui opkeu na poultry hatchery bong vulna
calf rearing center le vokno te thar chuana piglet multiplication center te fangkwal ngalin ati changtlun dan tur le malak zui dan tur an en ho ngal ani doctor ke be chua chuan eile bar le sumle paya ram in to der na chan veti department chu apai mo hle ti sein thok tu te chu ram tan thei top chua turin acha sarkar pon chak taka malain Mizorama district pasari a veterinary hospital sakmek ani thute soilangin longtlaya dispensary chu hospital a hlankai ani to thute a soilanga chongte rural animal health center po dispensary a hlankai ani to thu he huna hian a soilang bok minister chuan mampui veti farm chu kumsang ni som le pakwa January tha a to thule chuti laya vok om te chuan voknatna PRRS an veivek awangin azawaya tiral ani thu sein COVID-19 sileng wanga hunrei tak malak chunjam theilova aum noin vokdana in te chu chei thata vokpo dale thuai tum ani thu asoya mampui veti farma thoktu te chuan vokpui karai na hmun le akhol aum sa thu lo sein achi tha tur vokpa an vul le huna chuan man chunjam le ngal thei aniang tin minister hian lo thil bok ani voknat na ri chungchang a hian chan veti minister dr ke be chua chuan state pon lamma tanga voklak lu chu hun anga machan khap ani to thu sein pon lamma tanga voklak lu awanga tual chunga vok omsa amang mailo nan phim khura chu hle ani atia mundanga arnat na ri bat flu le ale na wangin state pon atanga ar no te le acho lalu tur pon phalna lak masak angai ti sein heng ran si laka him tur hian mi puite poin sarkar thu chuak chu zoma sarkar troi om theu turin angen ngal ani veti minister chuan hun rei lo te ya mampui farma kel da ani tur thu he huna hian a sailang bok mampui veti farm en kol tu te chuan November sang hi som ni khan poultry hatcheria artui zakwa somruk an op tira artui zariat akeu ti sein hei hi za a somriat pathum au keu ang ani thu an soya ar no te hi pakhat chang somrokin an thal chuaka hemi atang hian ar no te zan hi chu an manin farma hian an vul ngal ani minister chuan ZPDS tansil atanga artui aum thei chuan February khatop lama mampui veti farm a poultry hatcheria hian artui op keu tir le man tum turin thoktu te chu acha ani mampui veti farm a hian bong no te vulna calf rearing farm a bong pariat an vul meka bong pui no nei tur vulna calf breeding farm a bong pui paruk an vul mek boka CBF a an vul lai a hian a rai lai pakhat le note sor lai pahni anum mek ani minister in mampui veti farm atlona hian aizola tangin department official te longtlaya tangin LADC a executive member then khatle MDC le MNF district headquarters huai tu tele official then khaten minister hi an troi on ani longtlai district chunga ramsa in an bule bal le thai ati chiat sak chung ko som ni le pangan hena environment forest and climate change department chuan kumin January tha hian jang dom na paisa ape chuak kumsang hi som ni July le August tha chho khan mam pui ram le a chevela sai rol engam za chuakin mam pui rama lo nei tu te bule bal le huan thai chu sai rol hian ati chiat sak ti riat ania sarkar dan ding lai angin jang na dom na paisa dil na chu lo nei tu te hian thelutin chimtui pui wildlife division chuan amuna endikin sarkara report a theluta jang adom na paisa hi environment forest and climate change department chuan January sang hi somni pakhat hian pek chhuat thei in arwam han filta ani sarkar in kai hruaina ding lai ang chuan lo nei tu te hian jang adom na paisa dil na chu abial tu divisional forest officer an thelu thin tur ania an dil na bo zuin abial tu DFO emo RO ten amuna anan dik nuwa sarkar report kim chang an thelu le tur ani sarkar notification number B 12011/13/99
AFST May Nisari sang ni som pali in ati chu ang chuan ramsa in mishing nun na emo thai emo ati che sak chung changa mishing nun na hlau a chuan cheng nuai ni theng pek thei ania thai ti che sak chung changa ro chuan thai ati che sak ram zau zong atanga chutin hektar khata cheng sanga theng pek thei ani thung tuna zang na dom na paisa pek chua po hi sarkar dan ding line in kai hruina siam anga endik nuwa pek chua ani tun chuma longkai district chunga ramsain an thai ati che sak awanga zang na dom na dong tu chung kwa somni le panga zinga chung kwa som chu mam pui khomi ni in abak chung kwa som le panga chu korthin deng mual bu el tuithum nar diltang saw khomoi thingka le longkai thia chengte ania tun chuma zang na dom na paisa pek chu song song hi cheng singa sangriat zaruk ani nimin zanorin somle paruk inrini khan government middle school bolpuyan ji chuan kumsom sari antlin na platinum jubilee ropui takin anloma he hun manpui tu khwalian pu h biak jawa longkai is bial tu MLA agriculture development board vice chairman nipok chuan kumsom sari na platinum jubilee lom thea government middle school bolpuyan ji akal thei chu lom mati thu soin he school atang hian mithiam tam tak an lo jir chuak to a politician te scientist le all india service te mizoram service le doctor engineer te cher chuak tu school ani awangin fak aphua ropui taka jubilee lom hi aphu in pathian hnen alom thu isoi zelang u atibok pubiak zawa chon he school a hian kumsang kha zakwa somsari le pakwa khan poruk azurve to thu soilangin bolpuyan ji khotlang mason na thlen tu school ani awang hian he aming thatna hi tuna zirtir tu le zirlai ten an choinun zel adu thu soin mason na ropui tak an mu zel theina turin du sakna alan ani he huna khwal zom puvi za thanga EMLADC point chimlama school ma saber le mithiam tam tak lo char chuak to tu he school hi achona me ma lairamin mason na dom tak an izel theina tura zirtir na kalpui konga zirtir tu le he school a thok tu song song ta chu ti tak zet na le rin om na le taimak na nen an na te thok zel turin acha a puvi ja thanga chuan LADC a middle school changtu EM ani nangin lai district huam chunga zirna inchu uluk taka ennon ani tur thu asoilanga zirtir na in kha da te zirtir tu in kha da te mani posa ompe lo zirtir tu ta chu dim an ni don lo thu le kanrama zirna taniam mek chu MNF sarkar chuan theito pa choikan atum tur thu asoilang bok platinum jubilee lomna in khom hi puel daniela bolpuyan ji is BL2 MDC chuan kai hruain pusi rongura EMLADC le pu h lalming moya secretary MNF district headquarters longklai te chuan an man pui bok ani thetu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo ha saktorin karon ngen che ani Covelin aboy pui COVID-19 sileng laka kan hin theina tur le inven na atana vaccine siam chua thar India ram hun sang sanga indan na atana an pek chua mek chuan voin pathian ni khan longtlai alo thlengta a he vaccine hi amhinga ko vaccine ti ania voin chomadar som le pakhat le mini som panga khan district hospital CMO office alo thlenga CMO Dr. Mal som le SMO Dr. S Thaiji ten lodong songin he huna hian Dr. Mal som CMO chuan longtlai district a COVID-19 inven na atana siam ko vaccine in longtlai alo thlengta chu lom ati thu soin Mizoram sarkar ho tu tenhena lom thu asaya he vaccine hi January ni som le pakwa a pek tran ani tur thu le healthcare workers tenhena pek masak phot ani tur thu asai bok longtlai district tana ko vaccine lo thleng hi vial samsari le pangani in vial pakhata hian dos somzel oma vial pakhat hi mi somzel nena pek tur ania tuna lo thleng hi mi zasari somnga nena pek tur ani vaccine
dong masatur hel care worker si tundin muna mi sang khat za som ni le pakwa anom meka vaccine hi lo than bel zel tur ni in ata tola pek zel tur ania mi puya po pek ani dona mi puya pek chua hun tur ro chu alhlat deuh thu CMO hian zona changin asoi bok ani